дар толори маҷлисгоҳи саridораи корхона дар асоси нақшаи тарҳрезишудаи маъмурият кумитаи иҷроияи ибтидоии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик, кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи мазкур ва департаменти иттилоотӣ ва робита бо ҷомеа таҷлили 43-мин солгарди корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик бо шукӯҳу шаомати хоса истиқбол карда шуд. сараввал қисмати тантанавии чорабинӣ баргузор гардид ки дар он директори идоракунандаи корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик абдураҳмон ҳомидзода ба сухан баромада қайд намуд ки баҳори 43-мин солгарди оғози фаъолияти корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик дар фазои воқеаҳои бузурги сиёсӣ ва иҷтимоӣ таҷлил карда мешавад. бо сайу талоши хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон раванди бунёдкорӣ ва созандагӣ дар корхонаи азамати алюминбарорӣ ҳоло ҳам идома дорад ва боиси роҳбаландии аҳли заҳмати корхона гардидааст. таҷлили солгарди навбатии оғози фаъолияти корхона ва истеҳсоли аввалин сабикаи алюминии тоҷик ба рӯзҳои басо фараҳбахшу хотирмони наврӯзи оламафрӯз, пешрафти бемайлони иқтисодиёти кишвар, расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва таъмини бештари зиндагии шоистаи аҳолӣ рост омад. директори идоракунандаи корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик ҳомидзода абдураҳмон иброз дошт ки 31 марти соли 1975 дар иморати панҷуми корхона нахустин сабикаи филизи болдори тоҷик истеҳсол гардид. аз ин санаи фараҳбахш роҳи пурифтихори корхонаи азими кишвар оғоз мешавад. شرکت عظیم‌ترین صنعتی تاجیکستان بوده. راهبریت، متخصصان و زحمت آن همیشه غیرت و متانت، زحمت شبانه‌روزی نشان داده، نه تنها به نشاندهنده‌های بلند استقلالی مولوی نایل می‌گردند، بلکه در ترقی کشور بهبودی روزگاری کارمندان خود و اهل شهر ترکستان داده و عموما شهروندان جمهوری تاجیکستان سهمگذار می‌باشند. در شرایط امروزه مهنت متالورگ‌های کارخانه مثال برجسته قهرمانی است. از این منبری بلند منتداری و سپاسی راهبریت را و زحمتکشان ملت متین اراده بیان می‌دارم که شب و شب و روز رو نکوته مهنت کرده دسترخوان خانوادگی همه ما را آباد نگاه می‌دارد. کارخانه واحدی دولتی شرکت الومنیوم تاجیک کارخانه شهرساز است. کارخانه در کارهای فعالیت خود بناهای بلندمقامانه زیاد، راه‌ها، درمانگاه‌ها، کودکستان‌ها، فراغتگاه‌ها بنیاد نموده است. در زمینه کارخانه الومنیوم تاجیک کارخانه واحدی دولتی شرکت الومنیوم تاجیک تأسیس یافته امروز یکی از استحصال کنندگان کلانترین الومنیوم در جهان به حساب می‌رود. корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик айни ҳол ширкати азимтарини саноати тоҷикистон буда, роҳбарият, мутахассисон ва аҳли заҳмати он ҳамеша ғайрату матонат, заҳмати шабонарӯзӣ нишон дода, на танҳо бо нишондиҳандаҳои баланди истеҳсолию молиявӣ ноил мегарданд, балки дар тараққиёти кишвар, беҳбудии рӯзгори кормандони худ ва аҳолии шаҳри турсунзода ва умуман шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон саҳмгузор мебошанд. با تاریخ رشد اقتصادی و اجتماعی و بالاترین سطح زندگی مردم تاجیکستان علاقمند بودند. در روند ساختن فعالیت خود بهر انکشاف مملکتمان سهم ارزنده گذاشته ایستاده ایم. همیشه گواراز و ارزنده افتخار است که کارخانه تحت رهبری صادقانه شما با اقتدار استحصالی عظیم خود نه تنها در سطح جمهوری بلکه در مقیاس جهان معروف و مشهور گشته است و این اقدام نیک از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بارها ارزیابی گردیده است. корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик дар солҳои фаъолияти худ биноҳои баландошёна, роҳҳо, дармонгоҳҳо, кӯдакистон, фароғатгоҳҳо бунёд намудааст. дар худи корхона бошад иншоотҳои иҷтимоию фарҳангӣ, истироҳатгоҳҳо, муассисаҳои табобатӣ ва кӯдакона сохта шуда то ҳол фаъолият менамоянд. бояд зикр намуд ки ҳоло корхона дар байни 25 ширкати маъруфи ҷаҳон моли тамғаи дар тоҷикистон истеҳсолшудааст дошта ба бозори ҷаҳонӣ содир мешавад ва тоҷикистонро муаррифӣ менамояд. корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик бидуни роҳи баҳрӣ ва захираи дохилии ашёи хом моли рақобатпазир истеҳсол менамояд. дар ин ҷамъомад кормандони шоистае ки дар корхона зиёда аз 20 сол фаъолият намуданд бо унвони собиқадори меҳнат ва як қатор пешқадамон бо медалҳои металлурги шоиста ва унвони пешқадамони истеҳсолот ва инчунин тӯҳфаҳои хотирмон қадрдонӣ карда шуданд.
Ибрагимович. پس از فرجام مجلس تنتنوی محفل ظریفان KVN برگزار گردید که در آن دو دسته استحصالات انودهای کارخانه واحد دولتی شرکت الومنی تاجیک و دسته کالج متالورژی شهر ترسونزاده نوروز میان هم قوا آزمایی نمودند. محفل ظریفان از 4 قسمت عبارت بود که پس از هنرنمایی دسته ها حکمان محفل جای اول را به دسته کالج متالورژی شهر ترسونزاده نوروز و جای دوم را به دسته استحصالات انودهای کارخانه واحد دولتی شرکت الومنی تاجیک کوریتی نگری مناسب دانستند. از جمله در درآمدگاه تالار بخشیده به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی نمایشگاه هنرهای مردمی تشکیل گردیده بود که تشکیل کنندگان این نمایشگاه ها با افتخارنامه و مکافات پولی های کمیته تدارکات قدردانی کرده شدند.